Tara maghimo ko og ultimate dark chocolate chip cookie. 350 degrees. Baking sheet and parchment paper. You'll need half a cup of room temp butter. You need 1 cup of packed brown sugar. 3. Stop until na siya. Need 1 egg. 3/4 teaspoon of baking soda, half a teaspoon of salt. Mix sa inyong sinatanan. 1 3/4 cup flour. Mix na siya. Mix. Good, makuha na ito texture. Una siya. Ano yung texture dapat? 200 grams of chocolate. Kung asawa, ganahan mo siya dark. So dark chocolate. This one's the best. Chunky. Ganahan pagka-chop sa chocolates para dagko siya. Pwede siya mo mix sa dough. Na-mix siya, chunky siya pagka-luto na. I-add ang chocolate. Mix na ito. About a few seconds, 10-20 seconds. That's it. Done. So, done na. Mag-form na siya og rustic ta. So, kuha lang ito 1 tablespoon na ni. Roughly lingin na siya. Pagka sa baking sheet and make sure na siya space for pagluto. Spread mo na siya gamay. Alright. So, it's oven. 10 minutes. Okay. Ooh. Look at that. Very chewy. And cookies. So after 5 minutes, you'll be ready to enjoy your cookies. Oh. Just gonna make. Woo. Soft cookies. It's a chocolate chip cookie. Napang may ganahan, may bawan nga recipe. Just let me know. Nanta mo tanan sa kong secret. Daghang kay ko, may kay ko luto.